Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Caitlin at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namamok ni Dennis kabayatan ti panagtrabaho kas maysa a waitress. Inaldaw nga umay ni Dennis iti restaurant a pagtrabtrabahwak. Kat tunggal umay, ikanak iti sabong kan tsokolate. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Caitlin dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hi, miss. Ha? Anya ka dito order you, sir? Ikanak man iti lechon kawali, kan chapsoy. Okay, sir. Pakiuray bit, ha? Mabitlaan, miss. Anya ka di tinagan mo? Caitlin, sir. Uy, bagay mo tinagan mo, Sakam ni Dennis. Nasayatan na mo ka. Pakiuray bit the order you, sir. Okay, Miss Caitlin. Uy, kursunada na kansamat tay customer tayo Nakaisam mat idikasarsarita na ka. Ni Sir Dennis Dejay, sir. Miss? Mabalin ka di nga take out laangan ti order ko? Mabalin mat, sir. Agururay ngamin tay kadwak ijerwar. Sana bale? Agsubliak tumanen inton bigat. Iti kasta, makita kan tumanen. Hello, Sir Nelson. Caitlin, mabalin ka di asika pa iti bahala iti restaurant? Adda ngamin napatag-alakad ko ita. Sige, sir. Saan ko matakabisado ti daddo maatrabaho dito, Awagan naktulatan, inton adda sa ludsod mo, when? Okay, sir. Naibagabigat mo, Caitlin. Kaslawan tayo busyo ita, Ni Sir Nelson? Ha? Sir, ti awag mo kan kuana? Binabain ni sir ngam kas makita mat kas lagro-pro pa babae. Kan sir ti kayat nalata nga awag ko kan kuana. Kasta ka di? When sir? Ngam saan aga po taawan ti boss ko? Kat mabalin ko latan ti makiin ni istorya. Ngamin, ado pa'y ti aramida. Maawatan ka. Mabalin ka di nga kita ta inton malam? Kalpasan ti trabahom? Kuha. Mabalin nga lahak ti number mo. Tateksan ka. Ahon kayam. At to'y sabong kan tsokolate para kan ka. Agyaman ak na pinaglamtikid daw ko. Awan anyaman na. Amang ano at damit agungat. Single lang pala. Sika, amang ano adan ka ayan-ayat mo. Awan bay. Single lang pa ilang. Awan kayam. Taga-ano ka? Naggapo ang kitim ako na nga orphanage. Jakmat ambuno asin dagiti dadakkel ko. Baguio City latan ti usarak nga address ko. Kasta ka di? Tagalaon yun nakmet. Ngam adas asikaswak ang negosyo. Isong adak dito'y syudad. Kat, pag nanadam nga ita. Agab-abang ang pailaan. Tawan ti urnong ko apag paaramid ko iti bukod ko abalay. Caitlin, yan tangay single ka. Mabalin ka di nga arman ka? Mabalin ka di sa rongkaran ka iti dagos mo inton malam? Adakan ka dayta. Okay nga rad. O sige, ina ko na. Sige. Agar-aram ka di dayjay alalaki kan ka? Saan, sir? Di kan aglibak pay. Madlaw matkat.
Pasensya kayon, sir. Awan parikot iti dayta. Maawatan ka mat, Caitlin. Apay ang nangala ka iti arak, Dennis. Saan na ka manginom? Basit lang, met. O atoy, ramanam. Diyak kayat. Amangan nung mabarta kak iti dayta. Basit lang. O, atoy. Sige. Nagpait mo't gayam, Dennis. Ay, wan gayam. Ada ka di ibagam? Kwa? Inton madamdamalangan. Diyak kayat dayta nga arak. Kurang pa eh. Maminsan pa eh. Ha? Mabit lang. Guston. Diyak kayat ang ti uminom. Kunak mat. Maminsan pa eh. Oh, atoy. Sige. Maudin da ito ya. Apa ya? Kasla maulawak. Anya? Dennis. Nabidwa ka lang nga nagtagay. Maulaw kan? Nagsakit ti pagpagik. Ada umawawag. Hello? Hello, Caitlin. Sumrag ka kadiita? Ha? Sir Nelson? Anyat napasamag kang ka? Apay akas na ti boses mo? Pasensya kan, sir. Diyak ka ba ulang ti agtrabaho ita? Nahang-over ak ngamin. Sino ti kadwam ang naginom iti kalman aya? Ni Dennis kadi? Kwa, sir. Apay akas na ti boses mo? Sir, anda na pasamak kada kami ka ni Dennis. Diyak amo na niya't aramidak kita. Sir, maulawag. Ha? Makasarsarwaak. Caitlin, anya ka dit mapaspasamag kang ka? Masikog ka kadi? Wansa, sir. Masikugaksan. Tuwan abulan tinapalabas. Saan na nagpakita kanyak ni Dennis? Sana mabaling nga itarayan na ti inaramid na kanyak. Dennis, naimbagta na lagip mo timawag. Ayan mo. Apay asaan ka nagpakpakita kanyak. Pasensya kan, babe. Ada nga din nasikasok dito ilaon yun. Nga magsubliak di tayo doon bigat. Nasayat no kasta. Ada na patag nga ibagaktukan ka. Anya day, Jay? Ibagakto, inton addakan dito eh. Dennis, anyat inaramid mo iti day di arabi. Apay anaulawak itimpa inom mo kanyak. Pasensya kan, nun aramid ko day, Jay. Agayatak nga minunay kan ka. Kasta ka di ti makuna nga ayat. Pananggundaway ti kasjay nga inaramid mo. Nakasagana ak no anyaman ti desisyon mo. Agdadagsanak, Dennis. Sigurado ka kadi iti dayta. Saan na ka mangrabrabag? No kasta nga rod. Mabalin mo't ngayawid kay Jabalay. Ado ti kwartak. Kat suportaran ka. Saan a kwarta tinapatag kanyak? No di kat ti presensyam. Ag-resign kan iti trabahom. Tainton bigat matlaan. Mapantay ijay laon yon.
Pasensya kan, sir. Imayak ditoy. Taibagak nga agresign akong iti trabaho. Apay, Makiawid akong ka ni Dennis. Dakkel apagyamanak launay ti panang tultulong mo kanyak. sigurado ka kadi, an nasaya at ti masakbayam kan Dennis? Namnamaak nga agbalin anasaya at nga ama ni Dennis iti agbalin na anak mi. No kasta, saan ka alapdan? At daak lang ditoy, no masapol mo ti tulong ko. Agyaman ako unay, sir. Simbang pat kagaya man, mahal. Asino ta kadwam? Ni Caitlin, mahal. Kasaritan to inton badamdama. O sige nga ron, tayo nakituloy tararamida ka dyan kusina. Sige, mahal. Anya ti kayat asawan da ito'y Dennis. Apay amahal ti inawag yo. Di ko namidi kanya kat single ka. Di ka natakari. Amangan numanggad na ka. Ulbud ka. Siyak tibos mo ditoy. Iso arumbang lang asurutam dagiti ipaaramid ko ken ka. Anya. Iso ka di day tantay ka barbaro a katulong tayo. Wen mami. Sige, paunagam nga rudan. Isuron ti guest room, tauray jay pailaang ti pagturugan na. Wen, mami. Nagluto ka ka din iti pangrabyan, Caitlin? Saan pa'y ma'am? Kalkalpas ko lang ang naglinis. Mabisina kon, ingkagluton. Wen ma'am. Hello, sir. Hello, Caitlin. Agyaman nagtasinong batang ti awak ko, sir. Awan ti sabali nga mo kapag patulungan. No di da kayo lang. Ayan mo itaaya. Adaag ti balay da Dennis. Adamat kayam asawa na. Kaninaramid da kakatulong. Sir, jakon kaya ti ang talinaad dito ay. Anya? Amom ka diti kompletong address da? Wan, sir. I-text ko kada kayo. Tama nga numangag na ti amok. Katanyan tuman na ti aramidan na kanya. I-text mo adagos, taawagak ni Jack. Isuti mang sukon kang kadita. Sige, sir. Agyaman akunay. Hello? Hello, siya ni Jack. Friend ko ni Nelson. Kat nagpakaasi kanya, asukunan ka dita ayan mo. When? Agyaman akunay kada kayo. Ada ka di dagiti amom dita? Ada. Uray tsakon alaon dagiti badok. Tinapatag. Makaruarak iti da ito'y abalay. Okay. Urayin ka nga ro di Jerwar ti gate. Kita am to ti kotse nga agparada iti igit ti kalsada. Sige. No makitak day jay, rumwarak adagos. Hoy, Caitlin! Agawaam! Ang mga numakadlaw dagiti amo! Jack! Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na. Oh, anya ti planom ita? Agsubliak iti bagyo. Jackon kayat ti agnaad dito ay. Sige nga rod. Awagam nga rod ni Nelson. Taumay nakasukunan iti dagos ko. Nakalibasak nga rod iti poder ni Dennis, babaan iti tulong da Jack ken Nelson. Nagsukatak matan iti SIM card, tapno di na kon matunton ti pamilya ni Dennis. Kalpasan ti manuabulan, impas ngay ko ti anak mi kini Dennis. Saan ko apulos akapkapin ano da Nelson ken Jack, ngam dakkel apagyamanak, tas sidadaan da at imulong kanyak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Caitlin. Agyaman akpagam Caitlin iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at launay ni Nelson ken ka. Ket pagyamanam dayta iti apo, taadda dagiti kas kadakwada asidadaan at imulong ken ka. Ket kas pagsubad mo, saan mo nga ipaidam ti mabalin mo nga itulong, iti agkasapulan met iti tulong mo. Bueno papagayam,
Ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Caitlin at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.